Reka mbashimire cyane mwe mwese mudukurikiye muri aka kanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu mu gitondo, aka kanya turi ku isaha y'isa 10 n'iminota 39 za mu gitondo. Hariya muri kureba hari gushya ni Nyandungu. Inyandungu muri ya zone y'inganda ihuriyemo inganda nyinshi cyane za hano mu Rwanda. Ibiturika rero byatangiye guturika kuva mu masaa 8 kuva mu masaa 9 gutyo saa 8. Ni ibiturika bifite imbaraga nyinshi cyane, ntabwo turamenye se byatewe n'iki. Abantu bari muri urwo ruganda se bari safe bingana gute, kubera ko binateye n'isoni ubwoba kwegera kugira ngo umuntu abashe gufata amakuru neza y'ibiri kuhabera. Urabona yuko ari ibintu biri guturikana n'imbaraga nyinshi cyane. Turakomeza updatinga akantu ku kandi kugira ngo umenye ibiri kujya mbere hariya, ariko urabona yuko ari ibintu bitoroshye habe na gato, biri guturikana imbaraga nyinshi. Se n'umuriro watewe n'iki? Ibyo byose turi buze kubimenya mu kanya. Ukore subscribe kuri YouTube yacu kugira ngo ubashe gukurikira amakuru agezweho, by'umwihariko ari guturuka muri no zone y'inganda hano hari gushya. Mu bihugu by'intambara baba bafite ibibazo. Reba ya bintu ukuntu biturika, maze ubu byarekeye biraturitse inshuro nk'eshatu kabisa, nziza bifite imbaraga. Ntabwo yagabanuka, icyo bita explosion. Oh my god, yeah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. No. Biragoye kuwuzimya. Biragoye. No. Kereka bazimije ku mpande bakareka hagati tu. Bazimya ku mpande kugira ngo udakomeza gusakara n'ahandi. Very strong. Oh. Crazy. Reba we. Ooh. Senti.